Toko ono ngā kaitono, kei te whai tō pōti. Mehe mea kei runga koe i te rārangi pōti Māori, ki te wāri Māori o Kirikiriroa. Ko Jared Gallagher, ko Maria Huata, ko Lawrence Jensen, ko Robbie Neha, ko Andrew Lewis Pope, rātou, ko Jahvaya Wheki. Ai rawa atu, hea hoki te he o te whakatū i tētahi wāri Māori. Kai te whakamama i tētahi, kai te whakararu i tētahi, kai te kaue mai ngeti atu tirohanga, uara, whiakoranga, no konei ake tonu, no te iwi take, kua roa nei mātou e noho moke ana ki waho. Ko Maria Huata, te kaikaunihira wāri Māori o Kirikiriroa i tēnei wā, kei te whai anō ia i te tūru nei mō te wā tuarua. Ki te kore au e whai taua tūranga, ko te waimari ki au, pā, ka riro ki au te tūranga o te wāri Māori. Nā reira, mehe mea i whakatū noho au taku ringa kia tū hei koro matua, te raka pia ka mahu au ki muri. Ko te mea nui kia whai reo Māori, whakaaro Māori, ki roto i te kaunihira. Nā reira, kore te taki. I was brought up in a family violence home, so that was a common occurrence for me. And so being violent was common. But then I'd had enough. And so when I see all this sort of stuff, I think we're better than that. Ko Lawrence Jensen, no Ngāti Porou, i tipu ake i Fairfield. Ko tōna kaupapa, kia haumariu ai ko ngā tiriti katoa o te taone nei. So what I want to do is get in the ring with people and say, hey, let's do something better. What can we do? We have homeless shelters. Okay, I would like to know, what are they doing? What are the hours? What are the programs? Because we know, research will tell us, if people are bored, like working with prisoners coming out, if they're bored, you got problems. I'm standing because people have supported me to stand. I couldn't give two tosses how much people are paid. I doubt that's some for many of the other councillors. And my reason isn't for the money, but is the reasons for the betterment of our city and the betterment of all of the people who live here. Ko Robbie Neha no Ngāti Maniapoto, kei te whai te tūru Māori nei, me tētahi tūru auraki ki te kaunihira ārohe o Ōtorohanga. Hei tāna, ko te kitea o ngā iwi Māori i roto i ngā reihi te matua. Māori must be at the table. We would see in central government at the moment that doesn't seem to be the case. In fact, they're expelling our Māori politicians for simply doing a haka. That is wrong. Whilst doing so, they shove through more legislation, while our Māori politicians are not in Parliament. E kite a hau te mahi i roto i te ao o te pōti Māori. Nō reira, ka puta e rua ngā huarahi ki au. Ko te ara tuatahi, te ara ki te noho i te ao o te riri, o te ara tuarua ki te tū i te ao o aroha. Nō reira, ko tera taku whainga. Ko Jahvaya Wheki, te pōtiki o ngā kaitono nei, he kaupapa nui tēnei o tana whakaraora i tōna tuakiritanga Māori. I te timatanga o taku haerenga, kaore au te mōhio tōku whakapapa, tōku pepeha hoki. Nō reira, ko tēnei te karanga inai nei kei te tū i te ao Māori. E whia ke ka whakapātu mātou, kia Jared Gallagher, rāua, ko Andrew Lewis Pope, engari ka auare ake. E ai ki ēnei o ngā pepa kaitono, e whakai ana a Gallagher i ngā wāri Māori. Engari kei te kaha whakahe a Pope, i ngā tūru wāri Māori, i ngā kaunihira katoa, huri noa i te motu. Ahakoa kei te tū ia i tētahi. Koenei te rohe o te kaunihira o Kirikiriroa. E karapoti ana i te katoa o te taone nui o Kirikiriroa. Ko te rapa i te raki, ki Peacock i te tonga, me Dinsdale i te uru, tainoa ki Ruakura i te rāwhiti. E māma, whakamahia tō reo, pōtingia. I'm pretty positive that I can handle the council table. If you can handle being in a marae hui, I mean, all your aunties and uncles have got something to say, and they must be heard, whether they say it 2 or 3 times, solely out of manaakitanga, then I think the council will be a kohanga reo, really. I've always wanting to help people to take responsibility for their lives so that they can first and foremost control their lives, control their emotions, and they're better dads, better mums,
better parents for their tamariki mokopuna. He maha ngā moemoea kia hau I roto I tēnei whainga. Ki te whakaputa ngā mana o ngā rangatahi no Kerikeriroa, no Waikato ki roto I tēnei haerenga. Ka mutu, ka kati te wā pōti, hei te rā horoi I te kaumātahi rā o Oketopa. Nā reira koutou kei te rārangi pōti Māori ki Kirikiriroa, kia kawa hei wareware ki te whakamahi I tō pōti. Mai o Hapānapa, mā Aukaha.